Okay, njengoba sisekhona ke lapha e-85, njengoba sibona la into eyenzakalayo, sithola ukuthi la i-draining system iblockile, ayisebenzi njengoba namanzi eseze manje la, namanzi-ke futhi abahlali bendawo abachithela khona la kule ndawo asesitakhile njengamanje ukuthi alokhuze. Even abathenga lento zoma-fried, oma-takeaway, yonke leyo nto bayilahla khona la kule system koko lesi-draining system esesastakha-ke njengamanje. Njengoba njengamanje la amanzi ayilokhuzana ayidamu and kuletha create a lot of mosquito abaphinde ba-affecte bona abahlali. So-ke i-MK njengokukhathalela abantu iyona-ke sithatha isinqumo sokuthi-ke iskline lesi stream, ukuvuleka kwaso kuze kuyoshona ezansi ukuthi amanzi akwazi ukurana aqhubeke aze ayoshona le afanele aye ngakhona ukuze nabantu bahlale ngokuphepha bengakwazi ukulokhuzana. Bakhona-ke nabanye ababuye benze i-storage system yabo bayiconnecte iphinde izochitha khona la engicathi nako lokho okungeyona into eyimpilo. Iyabonakala ukuthi-ke kukhona isimo esifana naleso esifanele silungiseke naso ukuze ekuhlaleni abantu bakwazi ukuhlala okunempilo. So-ke i-MK njengabantu abakhathalela abantu ekuhlaleni iye yathatha isinqumo sokuthi-ke iphume ibhukule njengoba babona nje befakile izinto zokusebenza, bayasebenza la ukuvula wona lo msele ukuthi amanzi adlulele kahle ngezansi angabi khona astakhayo. Obengakuhle nangenye ilanga ukuthi even nalabo abalahla lezi zinto ezithengwayo bangazilahli la kufike kublockhe khona amanzi agcine sephinde affecta bona futhi abahlali ekuhlaleni. Njengoba usibona nje stream ngokwehla kwaso njengoba siqhubeka sehla nje kanje siyavula sonke njengobude baso ukuthi sikwazi ukuthi sivuleke amanzi akwazi ukuthi ehle njalo ngendlela efanele ehle ngakhona ngoba kublockile udoti olahlwa khona efaka ngabe ungena koplastic kodwa manje ugcina usulahlwa khona la eduzane okuyinto esiphinde affecte bona futhi abahlali ekuhlaleni. So i-MK ke njengabantu abakhathalela abantu bathe no abakwazi ukuhlala babukele isimo esifana nalesi esenzakala ekuhlaleni. So ingakho kubabona ke njengamanje bebhukulile bezinikelile ekuthaneni bayascleana lesi stream ukwehla njalo siyoze siyoshona ezansi njengoba sehla nje ngaso siyabonakala. Yisona sonke ke lesi sehla ngaso njengamanje lesi stream esisithe ukuklineka kule ndawo nje ubona sekukhanya nje kuyiyona ndawo esetshenzwayo kakhulu njengamanje umkhonto njalo lo wenza lo msebenzi. Kuseyisona ke lesi stream la njengoba nibona nje ukuthi lesi simo sala even udoti imfucuza nje bayilahla kuona lo mhosha ugcine usublocker kungabe sakwazi ukuthi amanzi aqhubeke ahambe aye la fanele aye khona. Lokho kuyinto ke futhi egcina creator bona mosquito aba affecta bona futhi abahlali ekuhlaleni. So umkhonto ke njengamanje ufikile ugalelekile la okwabahlali base Ward 85 baphume ngobuningi babo ngoba bethi cha abakwazi ukubukela abahlali behleli esimweni esifana nalesi. So ke njengoba nibona nje la ukuthi kuyaklinwa siyavula sona istream kwehla njalo ngaso kuze kuyoshona ezansi. Afuna amabhuku. Avele boloza kodwa emsebenzini. Hayi, amadoda phambili. Uzindini. Lala. Akube njalo. Akube njalo. Ya njengoba sisamile ke namanje la sisekhona lapha eWard 85 njengoba sisibona ke le ilokhuzana open drain le ekuyiyona ke engenisa amanzi kulolu khuzana kule system koko
njengoba sinjena ke naso siblockile njengamanje ngoba kulahlwa kusona yonke into eyima take away igcwele la phakathi kustakile njengamanje okwenza ukuthi ke namanzi meqhamuka angabe sakwazi ukuhamba la agcine sechitheka ezifunela indawo noma ikephi yizona ke izinto lezi ezikhoza inkinga njengamanje kuyasetshenzwa ke manje la umkhonto uyasebenza uklina yona lento ukuthi kuvuleke le system koko amanzi akwazi ukuqhubeka move aye la efanele aye khona. Okay, umsebenzi usaqhubeka la aqediwe njengamanje saqhutshekwa nje wanibona nje lapha kule ndawo ukuthi amanzi njengoba kustakile lapha udodi ngendlela ovalanise ngakhona lapha ya istorm water ingakho ke kunale nkinga but kusaqhutshekwa ukusawa ukuthi nje baphumule okwanamhlanje but basaqhubeka yiwo wonke umsebenzi nje wanibona nje la ukuthi sekwenzekile ukuthi ukukhanya khanya ngendlela elikhona yiwona udodi lo sokhishiwe omunye udodi osokhishiwe lo faka kuma plastic ngaphezulu asebewukhiphile bawubeka khona nje wanibona nje ukuthi emasayidini la imfumba ephuma ngaphakathi njalo la kusona lesi stream njengoba nisibona iwona kwimizamo nje yama comrade MK akhona kule ndawo ukuthi ayiclean lento ukuthi ibe yinhle. So ke nje siyabonga kakhulu umsebenzi esiwubukayo owenzekalayo la njengoba sibona ukuthi nawo kudoti la sebewulahle khona abawushiye khona omunye udoti abasawukhiphile njengamanje lo even though kusasele ke lapha njengoba nibona nje lapha istorm water sesilokhuzile sisasiblockile okwamanje ke sisasho ukuthi cha osukwini namhlanje sothatha ke sigoqe ngoba lisaqhubeka uhlelo lokusebenza la sisazobe siqhubeke nabo siphinde sibone ukuthi khamba kanjani kuze kuyofika ekugcineni. Siyabonga kakhulu ongakwenza okuhle nje wena ukuthi subscribe kwi-page ukuze ukwazi ukuzithola zonke zingahluziwe nje ziqondile njengoba zinjalo. Phashashash.